Salkisa jora romoi fake adibe social media kokotor sawi neta MLA minister ono homki tomki rui tonai khorksa borok miani sala police Romjakha auchine tra baitole manashinor kumune khanaka Facebook o Rinki devrma mungai kaisa ID jora kedema romoi BJP party na hamya saya hani saitongka sudo amsik simya neta CM tiasar khane police or media ni khorksa borok pranab sarkar nobo khok hamya bai sawi homki tomki ni bisingono challenge sirwe kokse tongka Rinki devrma mungai Facebook ID abagi Rinki devrma ni mungai kebama police complaint claima by police rok hopung sapung e Rinki devrma beri sabo biani hene natuk mang paithaku police rok sawimanka Rinki devrma fake ID se o ID no use khlai tonai chalase bini mong Sudip devrma amahake detail marma logi no police rok Sudip devrma no direct romoi nahari phaimani nukjaka abnor komne khanaga sentence repeat khaipinai Rinki devrma mungai Facebook o boina hamesa eke kok sama darte bini sakau kebamana police case eba complaint kelakya abagi police rok poilani simi sabo Rinki devrma biangni o beri sabo hani natumang paithogo saimaka obo beria je Rinki devrma hani thungjagi to Facebook thungjak tomani ama fake ID se original mong henke Sudip devrma se omo chala aba haki police rok sainma logi no je Facebook thungai tonai fake ID bai Sudip devrma no romoi nahar phakya Sochini tra baitolte munai shong phatike chung tabuk saimman laine Sudip devrma bahake fake ID Rinki devrma mungai boina hamesa eke kok sawi tongkha amor wahani kisa nai saimman laine pulen onukha pranab sarkar no challenge ceremony jodi ni power tongke romoi phonu di hinai amuni sigamote kebamana khachakna tebon chinaro je footage tomani se nor phonuk tongdo next CM manik sahno lengta khalai kibirnai angmai kuni dino challenge ta khadi hinba saka Rinki devrma next Susanto Chaudhary nobo my foot ani yakung hne sakna ya khalai post khaijauka o Rinki devrma no next CM manik sahano sipijauka sei jepurpano seino tonai ani mendra hne post khalai kok kotor sajak Rinki devrma next Rajiv Bhattacharya bai Bipin devrma no seirok hne post khalai kokte sitrabai samani nukja dongka amuni next Rinki devrma sapiuka 7 tarik November ang sakbai thang tonai Tripura ni kaisa laibuma snamai rinai kebo Bengali eba sei tiasar police rok ani Tripura sano sabo yaktisa angbo nai nai manke bini apo wale ka je kok domki lai toma kok se klai tong ka hedeba boto fake ID bai kok kotor sawi tongke garo je Tripura sane mong ka tonai oro Tripura sai wansa ke kok bangle tomani nukjak tong ideba bole fake ID bai thing tong ke tenor pulan chima amsik jora nuge saune malkhana Rinki devrma mungai bela khe jotono homki domki abo haimang kok sawi tongmani abagi BJP party ni bukhakte police ni aro kebama complaint claima by cyber crime ni bukhakte ke check khlaijaka hopung sapung keno paitego e Rinki devrma sabo hne natuk jamang mabo manjakha te kogono kaisa kritiba sikoklai koidin khari hujai tongmanai salcha hane sikok manjugo hne kok samase tongo sem abo kahanyo cyber crime ni bukhakti paithego sawimanka Facebook o Rinki devrma je ID tomani abo fake ID se o ID no use khai tongnai ingkha chela Sudip devrma se henai joto report police rok detail manmani bising tino yagulo jorano bisi laira kare direct no Sudip devrma ni nogo thangai mane bini address location track khlai police rok direct no Sudip devrma no romoi nahari phakya abongka Sudip devrma fake ID Rinki devrma hin snamai BJP party ni borok no khok sitrabai kok sawi romjamani full A to Z explain abotirok nukijing amana sanamusungo social media o kebangma no amo kahai fake ID bai buino hamya kok sawi hamya khlai viral khai tomani nuksang no tongu te je fake ID thne rok bukha bisingo wansugo borok no kebo romi man galak sini nai kirei borok o ID no delete khai painai amtirok no wansulayota fake ID thingbono kebo kuno khalaimanya romi man jahne phiaba kubi kongle amose ati fake ID thungnai borok no romna bagi easy klaise kebo norok no jodino fake ID bai hamya saike viral khai lachimuri tongkhan kai joto proof evidence yago nawui direct cyber crime report idi je fake ID thungnai haino klaise gen manjagi ma thangnai Sem ama kahano i jela Sudip devrma bo bono keba kuno sinigala bono keba kuno romi man gala khnei berni photo rui Rinki devrma mong baino fake ID snami thing tomani but
paithago tabuk police rok naitungmang police bani romai tubi phaijaka bini live tabu tamungnai bini majra boma hai kotor mano akona santhang khangke khoroksa Tripura state ni CM no se kok hamya be sawi social media viral khai tong hunke o CM le bono nangplai sakre yakarno amoni majra tamungno abo norno wansugi nalesidi and Sudip dermano police be romsama nugi tai khaksa bukha kok salai tongmani bo nukjaka amongka fake ati Thungnai Rinki dewarma eba Sudip dewarmano se police rok naitugi romkari kha henkai Anup Nath mongi jela sakbai theng social media phaye MLA Ronjit dermano bomangno hamya khiklai riti je bonaino rang 50,000 rinai atiki social media ko kotor sai tomani bo nukjaka but amano ki tamni police rok romi manya abodike baksa lukuni kogo salai tomani bo nukjaka abagi satai kalayo social media chirik laya karei kebo khorsasuk tabusuk jora police complaint khaimani da tongkha eba khada khalakia jodi complaint khaima olofano Tangwi Romjakha hankai je state government tongnai se okok sna nangsinai te state government sabo tong ba norko kamini siwo BJP party bo tongo IPP party bo tongo te Tripura party bhano tongo state government ni bisingo phiaba kokbai simi thansa party nangnai jakhani mano mungsasak samukhana thangke nini ani party hinlaye satke tani thama bahano nukjak tongo amnor bo kamkino nokui khanai tongo sutu kokbai simi party thansa hinjago eba alliance hinjago samukhatenike nini ani hinlaye nini party hinlaye khak thamani bo nukjakhu chini ko kobuja ereng nor bahano wansugi naledi a kongno tei nini wansuma tamo communicate sadi te video no saja khaka share kharti khalogine ma bagi belekan hambai